پرزگریک یان بجن کیشین دکتور کارمند و کدکارن تندرستی لترکیه نه ایروه اف دمکه اف پرزگریکه روپروی وان دبجن روشوان یا آبوری گلک خرابه سرباری ویکی گفاجن مزنجی لسروان دروز دبن جعالیه ولاتیان و جعالیه دولت و اوش روشاخون نرازی نه پریشانش بر ویکی بریانه هاجی وکه کردستان 24 مگل دوفچونا ویکی کریه اف مجاره مگلک شوپاندیه کو بدهان یا مجن بصدان به هزارهان دکتور هر وها کدکارن تندرستی ولات ترکیه بجه هشتیه بر به ولات اوروپا و امریکا چونه جبر ویکی دبجن او پری ام وردگین لودری او کاری ام دکین لهمبر وی پری ام وردگین ج دولته پری که گله که کیمه دبارا جیانما وکه پیوز در باس نابیتن ایروجی گروا سرتاسری وانا رگاندیه دبجن ایرو گروا که هنه که بچیک بویا یا کچکه بویا وکه هجداریه که بو شاریه که وجبو دولته در روژن پیش دا اگه شرط و مرجن ما جیبجه نبن امین گروین مزن و سرتاسری لدار بخین لترکیه درباره وی مشاره من میوانه که دکتر ویسی اولگن یکش دامزینرین سندیکا کدکارن تندرستی کل دیار بکر الباکوری کردستان دیگلمه دابیتن دکتر ایوار باش تو بخیراتی شو بو کردستان 24 سالوگرا دامزاندنا سندیکا و پیروز با 27 سالان بریان هوا سندیکا دامزانده ایرو وقت خوازن چی بیجن مسج کومنت آوا چیه دی سالوگرا ودا ایوار باش همو تماشاوان کردستان 24 سپاس دکم جبو دامزرانه سسی 27 سال بره از یکمی سرک سندیکایی رو ما 27 سال بره سندیکا آوا کرد گاوک ما آوا کرجی شرط و مرجع موه دمه جی باش نبو موه دمه چی دگو هم ایرو جو ساده بیجن ام دوین جبو جیانه که باش جبو تندرستی جی همو گل را بپره و وکوی ام دویجن جه هر که سیرا جبوناوی ما 27 سال بره چه دوگو هم آنا جی دویجن ایرو وجی ده نوچه داگو گلک باکور کردستان باجار رو نافچه خواتکارن تندرستیه کار بردان ایرو هشیار کرن حکومت هشیار کرن جبونا آبوری جبو مافدنه جبونا گلک پرسکره که چاره سر بده هشیار کرن ایرو هشیار کرن بو او ایرو گله کسی وجی تماشا کرد گله کس ایرو کار بردا گل جی پسکری دا جخوا دمکی درجه گل پسکره که تندرستی دجیش ناوی دایا لتلفون دگارن راندوو ناوینن دکتور جناب تگوت دكتور اجت هاش من هبيتن جنابي تقول 27 ساليان بريانها دماما صنديقا دامزراند لتركيا ما تشغوتيا داخوازي ما تشبوينه شرط مرجع ما تشبوينه نهاجي بهمان اواي ام داخوازا شرط مرجع دكن باجبونا روشا تندرستي هر وها ابوريا دكتور يعني پزيشكو صنديقا يعني كدكارم دوان 27 سالان دا دكتور شرط و مرجن و جعالی دولت هاتینه جیب کرن یعنی دولت اشتکت ورا دبیجید جار جار نه ما فی خود سندیه جار جار نه جمع سندنه دمکی درجه گلک پولیتیکا گوهراندنه دولت جار نه ما گوداری کریه جار نه گودار نکریه گاوا که ما هیزا خو گیاندیه هف ما گودار کریه ام کتنا قادا وی گاوی ما گودار کریه گاوا که مهیزا خو نگیاندیه هف ما گودار نکریه جار جار هم سر کتنه ام زانن بیر رخستن جیان ناوه بیر رخستن مافهمه جی ناستندن هم اوسا زانن بیس تجی دنوچه دا گو گلک بجیش بونه پنابر دچن اوروپایی دچن ولات دنی چما دچن نه تنی آبوری دکتور وکه صندیقا وکه کدکارن تندرستی وکه دکتور پزیشک
و داخوازیان خوان نفساندینه و چند داخوازیانه شرط و مرجن و چنه تو دکاریش مرا بیشی ایرو گلک د داخویانی دا daha زیادتر گوتن از کرتاسی کارم اوها ببین ev ana qayra abori yani kriz abori heye enflasyon pır zedeye em dixwazin maaşı mafya ku em distînin bi ser enflasyonê keve neve bin pêya qayra kriza abori yekemîn aboriye duyemîn mafya me dinê hene mafya me dinê em bibêjin meslekî hene ji ber em pir dixeftin yani xebatê me saetê me zêde ne em dixwazin wan kêm bikin pirskirekê dinê xebatkarê em bivên jin hene em bibêjin pirskirekê dinê hene wekemîn gelek kes çend sal berê bê zagonî bê hukukî ji kar hatine standin em dixwazin wan dîsa bistînin kar û daxwazî ke me jî heye standart kar da û liyakat heye ku bi liyakatê distînin em dibêjin tenê ezmûn sınav yani bi ezmûnê bistînin ku ezmûn kî serkeve bira wisa werin kar ana ji bûna ku di standina karê ewlekarî lêkolîna ewlekarî dikin em dibêjin bira wî rabe lêkolîna ewlekarî rabe bira liyakat rabe ezmûn çi be gora ezmûnê bistînin kar o wekemîn ji bûna teqewûtiyê em bibêjin gelek mafê teqewûtiya binpê kirine îro ketkarê ku teqewût bûne dibinê birçîbûnê de dibinê maaşê birçûnê de maaş distînin em dibêjin şert û mercê wan jî rast kirin dîsa îznê kinin kurtasî vana em wiha bibêjin tamam yani gelek me îro ji xwe دکتور اف داخوازین ونه و نفساندینه و شاندینه بلند کرینه آراسته کینه بو دولته تمام و ایرو مانگرتن گرفگرتن سرتاسری جی پیشان دا پیشانی دولته دا وکه کتکار و پزیشکن ترکیه الباکور کردستان هیا نها دولته حکومت تشتک ورا گوتیه جورا گوتیه اره امی داخوازین و جب بکن امی گلوه برونن میتینگا دار بخین تشتک هیا heke yani gel hevya me îro grev nedikir heya îro de pazdaroya niqaş çêdibin bersivkî tune ye lê em bawerin ev ê sibê dis be bersivkî çêbibe baş eger bersiv tu nebû bawer dikin ji aliyê dewletê ji aliyê hikûmetê ve bersiv tu nebû çalakiyên we di sibê rojê da wê çi bin wê çi bikin li Tirkiyeyê ev ê dîsa çalakê demokratîk em bibêjin ev heyanî girevê çalakê demokratîk ev bidomin ev ê rêxistin biryar birdin dîsa lê heta ku em bibêjin mafê me aborî mafê me meslekî mafê me demokratîk ku were yani erêkirin were pejirandin wê gavê ev ê çalakî bidomin yani ev ê werin sekirandin inca ku nebe bidomin ev ê çalakî bidomin ev ê rêxistin werin bu ev ji xwe îro 27 hev rêxistin bi hevra çalakî li darxistin ne tenê ses 20 ji me xeyintir 26 saziyê din jî hebûn neva onda komele hene neva onda sendika hene neva onda federasyon hene hemû bi hevra biryardan hemû bi hevra îro karberdan yani ev karberdan ev girev ne tenê eva sendikaya me bû eva 27 saziya bûn ez wisa bêjim ev 27 sazî vî pêvajoya da bidomin demokratik çalakê demokratik bidomin ez karim wisa bêjim zor baş e Doktor Weysî Olgan یک ji damezênerên sendîka ketkaran li Diyarbekira Bakurê Kurdistanê gelme bû gelekî spas doktor hîn herabin